Nee? Maar op een van die dag moet ek ook verstaan dat nie almal het dieselfde hart wat ek het nie. Dis waar. Ons verskil van persoon tot persoon. Ja. So by einde van die dag moet ons we must leave room for disappointment. Ja. Want mense gaan jou altyd disappoint. Dis hoekom sê hulle dis hoekom sê hulle jou vertroue moet jy in die vlees en is nie. Ja. Maar in God in. Yes. Want die mense gaan jou altyd teleurstel. Ek gaan ook myself teleurstel. Dis true. Verstaan jy? En mense. Maar ons moet nie ons vertroue in mense in plaas nie. Ja. Want omdat jy loyaal is, omdat ek waardes en values het, sê nie die next person gaan dieselfde teenoor my doen nie. En it's disappointing as jy so is en die next person is nie so nie. Verstaan jy? So let's leave room for disappointment. En ons is allemaal dieselfde nie. That's what I normally told people, or myself as well, that it's very easy to betray a family or whatever or whoever. But then the last person that you can expect to betray you, it's a friend. No. A best A friend. friend. A best friend. No. Because a friend, even if it can be a best friend or a friend, but that one that you call a best friend has all the inputs and the outputs. Yay. You understand? So that one is so dangerous. It can kill your whole family, your Like, input what even and you your yourself? output. So with a man, we can make room for disappointment.